Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrның 17-si bazar ertesi kunu. Ukrayna baş naziri Volodymyr Groysman ve tış işleri ve teleküsüzlük siyaseti meselelerinde Avropa Birliği'nin temsilcisi Federica Mogherini Rusiyaga koyulgan sanksiyalarının kuvvetleştirilüvü hakkında müzakere ettiler. Baş nazirinin sözlerine göre Rusya zapt etken 24 Ukrayna denizcileri ve 3 harbiy gemilerinin azat etülüvü için halkara tazyiğinin birleştirilüvü ve Rusya Federasyasına sınırlarının arttırılüvü gerek. Kreml'nin hareketleri atsız, hesapsız, Avropa Birliği ise karşılık göstermek gerek. Brüksel'de müzakereler neticesinde Ukrayna ve Avropa Komissiyası energetik semireligi programmalarının paranın temin etilmesi Ukrayna'da zanaat texniki tahsil sahasındaki silahlarının artırılıvı ve Avropa Birliği memleketlerinde kısa müddetli ihtisaslı stajlama için denişu hakkında anlaşmalar imzaladılar. Ukrayna Dış İşler Nazirliği Avropa Birliği memleketlerini Rusya'nın gemileri için limanlarını kapatmağa çağıra. İdarede bildirilgenine göre Moskva Avrupa'nın şarkı yolu boyunda dolaşıv serbestliğini ve ticaretini sınırlayken. Dekabrның 12'sinde Avropa Parlamenti Birleşmenin aza memleketleri ortaklarına Rusya Kiriş boğazında geçitini açmağınca Azaq denizinden kelgen Rusya gemileri için limanlarını kapatmağa müracaat etken karar kabul etti. Esir denizcilerge kol tutmak için işgal etilgen Kırım'da Ukrayna bayrağı yaydırıldı. Video Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Harbiy Deniz Kuvvetleri'nin Facebook'taki resmi sayfasında yerleştirildi. Videoda gönüllerinden birisi Kırım dağlarındaki Laspi Boğazı dağlarının birine çıkıp Ukrayna bayrağını yaydırganı ve Zemanevi ayaklarlı müellifinin Taras Shevchenko'nun zapovit şiiri esasında yazılgan vatanperver şiirini okuganını görmek mümkün. Moskva merkezinde Ukrayna ile cenkке karşı olganlar aksiya geçirdi. Olardan 11 iştirakçı yakalanıldı. Olar FSB binası yanında narazılık bildirdiler. Faallerini poliske alıp bardılar. Yakalanganlardan birisi Rusiyalı Dmitri Ivanov polis hadimleri maşinada getirgenlerinde onu kötekleyecekleri hakkında korkutkanlar. Dekabrның 16'sında Moskvada zorbalıkka karşı barışık yürüyüşü geçirilmek gerek idi. Teşkilatçıları Ukrayna'nın şarkındaki cenkке ve Rusya'da polisinin zulümüne karşılıklarını bildirmeye kararlaştıraydılar. Aksiya geçirilmedi çünkü hareket yolbaşçılarının birisi Lev Ponomarev hapisке alındı. Meni tehdit ettiler. Mende ve ana babamda problemalar olacak dediler. Ordular meni. Pek değil ama hepsi bir ordular. Başıma yensime. Sonra anda maska kiygen polis hadime geldi. Elinde elektroşok barıdı. Yurdu yanımda. Onu işletti, söndürdü. Olar telefonumның parolini öğrenmege istediler. Dünyanın Donbas'ta 2 Ukrayna askeri yaralandı. Rusya'nın işgal orduları Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin mevzilerine karşı 16 kere silah kullandı. Şu cümleden Minsk anlaşmalarında yasak etilgen silahlar barıda Ukrayna Müdafaa Nazirliğinde haber etilgenine göre işgalciler Krimske ve Vodene imayecilerine karşı mina toplarını kullangan. Diğer sınırlarda ise zırh teknikası, bomba ve hafif silahıydı. Bugün ise geceden başlap Donbas'ta bir atış kaydetildi. Geçenleri Budapeşt merkezinde narazılık aksiyası geçirildi. 10.000'den ziyade adam iştirak etti. Talapları demokratiya kaytarmak ve baş nazir Viktor Orban'ın hükümetini istifaga yollamak idi. Numayişçiler Milli Televizyon kanalının binasını kapattı. Narazılıklar emek kanunlarına
парламент денішмелер қошқан сон башланды яны нормаларға көре. Ишчелерден елда 400 саттен зияды иш вақытындан тыш чалышымны талап етіле біле. Айны заманда иш береже артқа чалышу үшін параны 3 елдан сон бере білелер. Бөлеже мемурлар кадрлар қытлығыны толдырмаға ве истисалны арттырмаға истейлер. Брюксельде нумайыш иштиракчыларыны дағытмақ үшін полис суватқы чве. Көз яшлыты же газ қоланды. Кечкен авта Мароккада Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының 164 мемлекет азасы имзалаған миграция ақында аңлашмаға наразылық білдіріп, Бельчиканың пайтақтында 5,5 бен адам топлашты. Митингіні онжы фирқалар тешкіл етті шу жүмледен. Фландрияның мұстақылығыне қол тұтқан Фламандский интересы тәшкилатын Бірлескен Милләтләр Тәшкилатының көч мұқавелесіні 196 мемлекет таздықлады, о құқи тарафтан мечбури дегіл. Бесіқада көч процессіні насыл етіп, адейджа ве хавсыз әтілмесі қында языла. Тереза Мэй Брексит ақында экинжи референдумның кечіролівіні рет етті. Бүйік Британия баш назиры Эминдер, оның кечіроліві үкіметінің сесетіне ве мемлекет иқтисатына менфи тарзда тесір етежек. Бұқта BBC білдіре Мэйнің фикріне көре, экинжи референдумның кечіроліві Бүйік Британияның бүлінмесіне кетіре біле. Егер парламент мемлекетінің бірлешмеден чықуы ақында Авропа бірлігі еле келешілген планны қабул етмесе, Авропа бірлігі еле асла аңлашмаларысыз незарет етілмеген Брексит ола біле. Бұ тижарет ве кірішімжілікті ғайып ола білер. Авропа бірлігінден чықмақ үшін 4 айдан аз қалғаныны есапқа алынма яны референдум кечірмеге вақыт қалмады. Бұтын дүния дүлбері 2018 мүкафатыны Филиппинерден темселже қазанды. Онван сайыбы 24 яшлы телевизион алыбарajысы актриса ве модель Катриона Грей олды. О бұтын дүния дүлбері ярышында ғалебе қазанған. Филиппинерден 4-нче иштиракчыдыр. Ярышның финалы Бангкокта кечірілді ғалепке тажыны кечкен сене унван қазанған юардан Демиле Нель Питерс берді. Украина Карина Жосан ярашның ilk 20-сында еді, эпос олып 94 иштиракчы еді. Take your first walk as Miss Universe. Қырым-татар Юнан күрешінде Алманияның чемпионы олды. Февзи Мамутов КСВ Витан спорт клубының әркенында Бундеслига чемпионы унвананы әлді етті. О клуб темселжесі Кёльн Мульхаймны енді. Мамутов рақыбыны сыртына атты, бойлы етіп, она ешбір фырсат қалдырмады. Хатырлатамыз, кечкен айда Қырым-татар Бундеслигада күн қараманы олған еді. Үрметлі серджелер, бұғды қиқаға бұсын ке хаберіміз әді дадычы хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз сағлықен қалыңыз, көрішкенде.